I pozdrav svima ljudi, Viktor ovdje. Danas ću vam pokazati nove šifre za GTA San Andreas koji mi je ukratko dao drug. Kao što vidite, tu se nalazi papirić. Imamo ovdje neke i sa druge strane. Pa hajde da počnemo. Evo ja već ovdje letim, samo se spustim. Pratite kako izgleda. Samo se spustim. Ok. Ovo nije ono što sam htio. Ok, idemo. Prvo, Bugwix. To mi je bukvalno šifra da ne možete nikako da umrete. Da ne možete nikako da umrete. Zatim druga jeste Jumpjet. Jumpjet. A to je borbeni avion, ako se vidi. Borbeni avion. Ok. Druga šifra jeste Krijeber. To vam je limuzina. Limuzina. I treća šifra jeste da on se zove Ive Burton. A-I-V-B-R-T-O-N. To je tank. Ok, ako se vidite. Zatim, četvrta šifra jeste JCNRUAD. To ne znam što je. JCNRUAD. A to je šifra... Zašto je ovo šifra? Ja mislim da je ovo šifra da ne možete da eksplodirate. Ja mislim da jeste to tako. Ok. Zatim... idemo na... četvrto. Dobro, ovu šifru ne znam da ukucam. Idemo na sedmu šifru. A to je... 24, 5, 6 zvezdica. 6 zvezdica. What the fuck, gorim. Onda sam se zapalio. Ta šifra ide ovako. L, J, S, P, Q, K. To je za... I sad ponovno. L, J, S, P, Q, K. Evo ga, još na 6 zvjezdica. Uopšte nije dobro, jer... Evo već se spucaju. Mi ćemo samo te šifre da poništimo. Ovo šifra je za... ali zapni. Uveli se. Ups. Ok, nema veze. Da. Mogu i visoko da skačem. Dobro, to nema veze. Sada idemo na jednu šifru koju ja najviše volim. A to je, ljudi moji, četvoratočkaš. Da, četvoratočkaš. Šifra ide P, O, U, R, W, H, I, L, P, N. To je veoma dugačka šifra. Ali vi ćete moći naravno da ukucate. Šifra se zove Overhell.
Nešto. I ako hoćete da letite, kucate još da možete da letite, a to je šifra RIPAZH, onda ćete, znači to je nevjerojatno dobro, onda ćete da letite sa 4.8, mislim. Koliko ste još vidjeli da leti, ljudi moji, sa 4.8. Koga? Nikoga. A ja ću samo da počnem da nađem, what the, ne, no. Dobro. Ja ću samo napadati sa 4.8. Ali hoću da nađem, kako se zove bre, hoću da nađem, joj bre, sam zaboravila, aerodrom, da bi mogla ovdje sve šifre da vam pokažem. Tako ću da obeležim, da napisam vidim gdje je. Njihovi aerodrom je, ako smo mi ovdje, aerodrom da upiču neku mapu. Gdje te si jedan došao? Ne znam gdje je on. Dobro, nije ni važno. Pokazat ću vam ovako šifre. Ok, sa 4. Evo kako izgleda 4. Ok, imam sljedeću šifru, a to je speed break. To je da imate nitro. Ali, to možete da imate nitro samo ako uđete u auto. Znači, speed break. Speed break. Evo ga. Ja imao sam da je 4. Pa dobro, ovo S, P, D, P, R, I, A. Evo ga.